ngoba uthi wakhiphi gold teeth ngakhipha igold teeth ngayekela isinefe kase kuyisikhathi Hayibo. iminyakanyaka singihlula ukusiyeka kuwe ngangena khona ngibona iholiness Yebo. azange bangenzise mina bangikhethisa Isena inkosi spray. uJesu azange Mm. hayi ngibona inyoni Hawu. ize ayikujuma Okay. ime futhi lapha ngibona Yeah. iyo le Yeah. ziningi inyoni ziyandiza la Yeah. hayi le ithi yangiqeda futhi uma cost ukuthi wenzeni isuse kodwa mina ngimbhabhadisa umuntu onethathu ngathi makwenze komunye efuna ukukhipha ithathu angayenzi lento engiyenzile ecishe yangibulala ngibe nenhlanhla yokuthi ngoba ngiyakhumbula babushabanga ukhona abanye ngoba ngitshela ukuthi ngangiba kuma relationship amaningi Yeah. abanye ngangikade ngibathola be straight bengazani nokuthi babe yilesbian ngifike mina ngibafake kulento ngibazwise lento abangayazi bese ngiqeda ngiyabashiya uma sengicontact umuntu angisafune ukuzwa lutho ngaye Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele uma ongcwele ekhona phakathi kwethu, sibonge uthando likaBaba wethu sezulwini, sibonge inkosi uJesu Kristu ehlala isigcina malanga wonke. Siyabonga nje bazalwane, siyanibingelela kwizindawo zonke la kufinyelela khona le message. Koqalayo ukuhlana nale channel ngizothi mina ungashintshi ungayindawo lahlekanga. La ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi eyithinta umuntu nje la ekhaya kanye noNkulunkulu, akukho kunye esikwaziyo. Siyabonga nje kuma returning viewers, siyabamkela abaqalayo ukubona le channel, siphinde nje sibonge ngokulike, ngokucomment, ngokusubscribe kuma channel members okwama channel partners. Siyanibonga nje kakhulu nangayo yonke isupport nje abazalwane abaqhamuka ngayo ngapha nangapha. Niyazazi nina nenkosi yanibona ngamunye ngiyabulisa nje ngalawo mazwi. Namhlanje angikho ngedwa. Wayethembisile usisi Ntomfuthi Ngidi ukuthi cha angiqedile. Ngisafuna ukuthi ngiphinde ngiqhubeke. Ubuyile futhi sikhona unasi naye nje namhlanje. But ake simamukele futhi. Siyakubingelela. ngiyanibingelela nonke ngiyakubingelela nawe bhuti Mduduzi ngiyabonga ithuba ongipha lona futhi ukuthi ngiphinde ngibuye la ekhaya sizoqhubeka nezindaba zombuso kaNkulunkulu Yebo. bangaphandle kwakhe asilutho Amen. masingasuka kuyena akukho la singaya khona akukho indawo Yebo. bonga kakhulu ukuthi ningamukele nani emakhaya Yes. ngoba sashilo bhuti Mduduzi system futhi Yebo. wakangidi akukho kushintshile sisaqhubeka ngazo indaba zasekhaya ezulwini. Hayi last time wasishalela nje ufakazi babuhle kakhulu. Ngiyazi ukuthi soqhubeka lapho namanje. Azange sisathola ukuthi ngoba wakwashada ubakulobola wangashada noma kwaphelele kuloboleni. Kwaphelele kuloboleni. Oh, zangishada. Azange ngisashada ngaba nomusa loyo ngoba ngisho ngithi inkosi uJesu mangabi nawe iyakudlulisa ezintweni uyangena kuzona kodwa iphinde ikuvimbe ukuthi ungabusaqhubeka kakhulu wone kakhulu bese seyizokwazi ukuthi ukwazi ukuphuma kule nto leyo. Abazange bayifune inkomo zabo back. Babe azange bayifune nganginalokuthi mangixoxa naye lo partner wami ngithi i-labor history ya expire. Wow. Walebhaya kwathatha isikhathi eside ya expire. So nganginaloko ukuthi ngihlale ngisho njalo kuyena. Enye into futhi ngangiye ngithi umuntu mangabe umlobola bese uqeda lapho uthatha isikhathi eside ukuthi ushade akusebenzi. Sasinalo ukuthi nje ngihlala ngixoxa lento leyo naye wayebona ukuthi hayi kushuthi noma ngathi ngiyafuna wayenakho ukuthi angisabisa bayeza abantu basekhaya lapha ekhaya kini bayeza abantu basekhaya lapha ekhaya kini kuzokhulula le ndaba ngithi ubatshela ukuthi sibalindile kodwa abakazi bafike kwaphelela kanjalo. Sayibonga inkosi ngalokho bangabe besabuya. Yabanga bazabuye sekulate ngempela sekulate ngempela manje ngoba manje senginazo zonke impendulo futhi angisazilwela izimpi sengiyalwelwa. Amen. So bengizovele ngikuthumele uNkulunkulu konke ngithi inkosi naku sekuba kanje. Oh yebo. Bese sengiyayibuza bengeke ngaphatheka kabe babushabangwe la kufakwe inye evideo beyifakiwe enkonzweni ukuthi umshado sohamba kanjani. Okay. Umthetho womshado since from 2026
uma ngabe ulotsholiwe usungqokani level lapho ngazi noma uyawukhumbula lo mshado ukuthi ngiyawukhumbula lo mthetho uke wangenza ngakhala ngakhala ngathi Nkosi manje kwenzalani bathi mangabe yazazi ukuthi ulotsholiwe usho ushadile vele kusami ngakhala ngathi Nkosi ayakwazi but ngathi sengibuza kahle ngezwe ubaba uhamzibandesha ukuthi manje nayi uqala ngo2026 ngathi kwangcono kwangcono ibese sengibhlungu ukuthi hayi cishe ngagaxela ngathi Nkosi bese kufanele ngenze njani manje hey ngiyakuzwa akulukile asiqhubekeke la ebesigcine khona last time ngiyathemba ukuthi sakhumbula ukuthi igcine kuphi ngiyacabanga ukuthi ngiyakhumbula lapho ngiyitshela ukuthi fanele ngidele konke yes ngihambe ngangitshela ukuthi kufanele ngiyoba umfundi kaJesu kanti Inkosi ifuna ukungisebenzisa yona ngendlela yayo ngoba kubalekile bathandekayo ukuthi mangabe unobudlelwane neNkosi uJesu umoya ongcwele lo akunikeza wona ukuthi ukuguide ukufundise konke ukhulumisane nawe ubuze kuona ngaso sonke isikhathi uyawubuza ukuthi noma uyokwenza izinto awuvaleli ngaphandle wawuvalela ngaphandle uzogaxela kufanele ukuthi usho ukuthi ngifuna ukwenza into ethile ngicela ukuthi ungisize ukhulume nami ukuthi ngiqhubeke ngiyenze yini lento leyo uma ngabe ubona ukuthi awunayo isign right ukuthi ukhuluma kanjani nawo indlela yokukhuluma kuningi uma usaqeda ukukholwa kubalekile ukuthi ukhuleke njalo ucela kuNkulunkulu ukuthi ngicela Nkosi ungisize ukuthi uma ucommunicate nami unginikeze indlela yokucommunicate nami ngayo ngingezi ukuthi ngibhede ngicabanga ukuthi ngisakhuluma nawe kanti sengikhuluma nesitha kuyenzeka kube ukuthi ukhuluma ngeside la ka right endlebeni aka right kuyenzeka ukuthi iphupho kuyenzeka kube mhlambe ivoice engathi imicabango okay yabo ungathi umcabango unembeza sinawo sonke sinawo unembeza wonke umuntu okholwayo ongakholwa unembeza unawo kodwa umoya ongcwele futhi uyakhuluma njengawo kodwa kungasi unembeza kuumoya ongcwele uyakwazi ukuthi uma ngabe enqondweni yakho kuzothi uyenzelani lento le ngeke wena ngokwakho uyibuza ukuthi uyenzela yabona khona okhuluma nawe ukubuzayo uyenzelani manje lento le okukhombisa ukuthi kusho ukuthi umoya ongcwele uyangibuza ukuthi ngiyenzelani lento le ngoba ngeke ngiyibuze mina ukuthi ngiyenzelani lento yebo sekufanele kube nendlela ukuthi communicate nawe ngizobeka nami mangilo ngiqhubeka nofakazi lapho indlela ebekade ngiphenduleka ngayo uma ngabe ngikhuluma nomoya ongcwele ongiphendula ngayo ngizuma silongiqhubeka nale fakazi bami ukuthi bekwenzeka kanje ngibona ukuthi okay so yangiphendula ke manje enye indlela futhi ukuthi umoya ongcwele ukuphendula via ngawa ama podcast okay yabo like ukuthi uzibuyibuza umbuzo bese so uthuthu na impendulo uthi uyayivula uhlangane nento ekhuluma ngayo lento le bokade unomquestion ngayo isiyakuphendula nakhona futhi ngizochaza ukuthi nami ngeke ngaphendula kwiconfirmation kuba neconfirmation uzokuphendula kuqala bese sekuyo confirma mhlambe ipodcast noma umuntshumayelo yes kube intshumayelo thizeni ezoconfirma ngalokho yebo qinisile kuba into kanjalo ke so nami ke uNkulunkulu wangisebenzisa kanjalo ukuthi angitshengise ukuthi hayi angifuni ukuthi uye lapho ngifuna ukuthi usebenze la ukhona njengoba ke esengingena kwinkonzo le engikuyo ke senginika lo yasisileya lokho njana sengibona ukuthi sengibuza kumfundisi ukuthi ngabe unawo inama branch mhlambe ngapha engingakhona wasengitshela ngavalelisa ke lo njengoba bengishilo ku last episode ngavalelisa kwafanele ngiyovalelisa kule yankonzo engangiyona chapter yasiphela ke yami nabo uNkulunkulu esekufezila efuna ukufeza ngami nabo kule ndlela yami ngoba bengisasemusha okuningi mina engikubongayo bengisizwa umoya ongcwele sizwa umoya ongcwele ukuthi hamba kanje yenza ukuthi hayi ukuthi nami bengivele ngibe perfect kwesinye isikhathi bengingalaleli bekuyenzeka ngingalaleli kodwa nje ekulahleni izinto ngalahla konke same time akukho engathi kuwe kwangihlula futhi kwangithatha isikhathi ukuthi ngikhona ukukulahla okwakufanele ngikulahle nje ngakushiya same time ngoba uthi wakhipha igold teeth ngakhipha igold teeth ngayekela isinefe kase kuyisikhathi iminyaka singihlula ukusiyeka angithi phela ngalesikhathi ngiphila lapha na bekuthiwe nginabadala
Kwakushiwo njalo ukuthi nginabadala kufanele ukhokho wakho wayesebenzisa isinefu nawe usebenzisa sona ngoba ungenwe uyoyena yonke lezi zinto lezo yazibo lezi zinto zasezweni. Waqala kanjani kuze uthole sekuthiwa inkinga ukuthi unabadala? Kwenzakalani? Angithi empilweni nami benginalokuthi mangiphupha into iyenzeka. Mangabe ngikhuluma into iyenzeka. Okay. Uyabona ukuthi usathana uyathatha isipho sakho asichange. Impela. Asenzise ukuthi siyasangaphi ebumnyameni ekubeni ngingesasekukhanyeni. Ngiyakuzwa. So nje uyabona bekwenzeka ingane yami leyo mfana. Ngelilanga ngaphupha ebusuku ngilele ngavuka ekseni ngahamba ngayamnokhela ngathi lalela ungahambi ngiphuphe bekugwaza namhlanje it was a Saturday morning mina ngiyemsebenzini ungahambi ngiphuphe bekugwaza ngihamba ngaye emsebenzini ngabuya kwangaba nalutho nje ngambona wathi hayi ngikhona kanti uzohamba uhamba ke sewubuyile sengisethe ebusuku phela Saturday sengilele mangilele kanjalo ngimuzwe yazi ukufika kwakhe azonokhe fastereni lami azange ngamemeze kaningi I was fast asleep kodwa wathi mama ngamuzwa ngajumpa ngayevula umnyango mangivula kwaba yilelo film leli lasebusuku ebelenzeka ebusuku juzi igazi wayo uyarola phansi angazi lento mabethi kuwe kuyenzeka mangabe ungazi kusike la amadola axeka I think ikwenzeka komama ngisho komama vele ngangenza nami ngangiqala ukuexperience ngoba ngangimangazwe ukuthi iphupho nali manje liyenzeka uyafa yini uyayibona lento leyo nje ngaba confused ngavele kwaxega amadolo ngavele ngaphelelwa amandla nali film le bengilibuka ebusuku nali lenzeka vele ngafona ngabizi ngafuna ubhudi thizeni wayemkhonzile ngoba yena ubehlupha nje abengahluphi ukuthi umntwana ohluphayo kodwa nje ukuthi bekadla ama drugs futhi nje umntwana ongekho right ngaleyo ndlela kodwa bemthanda endaweni ubhuti westrati nje ngathi mangimfonela ukuthi ngicela uzongilandela usibani banyana ukwenza ukuthi wavuka nje ngino 50 rand wavuka khona ebusuku bangabo 1 wamhambisa esibhedlela samlinda bamthunga baqeda sabuya naye masibuya naye ngavele ngathi masingena endlini ngabonga kubhuti loyana wahamba waya kwakhe ngangena ngahamba straight ngaye ekamereni lami wangilandela khona wathi mama ngiyabonga angakwazi nokuphendula ngoba phela ngimtshelile ngalento ukuthi izokwenzeka nami ngangibonga ukuthi ngidlulisile umlayezo kuyena ukuthi ungakwenzi ukuthi kwenzeke kanje uyayibona lento leyo ngibone kwenzeka kanje ungalihambi wahamba yena wacamba manga wathi bamkhiphe endlini ngathi kube bekhiphe endlini bengizuzwa uyayibona lento le ngangizuzwa ngoba ngangeke abantu abalwayo ungabezwe ejardini lakho simpela ngase sengiyamtshela ukuthi awungakwezi kuningi nje even nangisakhula bengithi mhlambe uma ngimcele mama ngicela ungithenge icathu ngoba ngitshethwa ephuzela angazingeni mayingekho imali bekasho ngizokuthengela cathu zesikolo ini mase kufika lolo suku akasazingeni ukuphuma kwami bengithi mangikhule ngithi yabo lokuthi engathi angakhutshwa lo akhutshwa ingathi angashayiswa imoto yabo bese kuba buhlungu kumina mase kwenzeka ngempela ngingak-understand at that time kuhamba isikhathi nje umama ngicela ungithenge icathulo angazingeni ngiphume ngikhala bengithanda ukuhlala kamamkhulu wami ngihambe ngamamkhulu bazongilanda sebangibiza bathi umama uyakubiza mangifika ekhaya ulele phansi athi sengina 3 days ngayi emsebenzini sengizofanele ngithatha imadlana lenginayo ngiyakhumbula iPanado yayi 50 cent hambe ngiyithenge egarage eseduze negarage ekhaya ne-store kuye nePanado ngimnikeze bese sekayaphuza ngakusasa uzovuka emsebenzini so ngiyabona ukuthi kusho ukuthi nginayo ihealing on me nginayo ihealing on me ngoba ngisebenza kwadokotela ke benginanalokuthi mangabe umuntu engene eminyango ngithatha ukugula konke mhlawumbe nako kwesinye isikhathi akawazi nokuexplaina kudokotela ukuthi kubhlungu ngayiphi indlela semina sengizokwazi ngoba sengiyakufila ngithi kumina ngifike ngiexplain ngithi kudokotela fanele uzomtranslateela khona bangakwazi ukukhuluma isingisi uzomtranslateela mhlawumbe ukuthi kwasha kwacima ngalo bese lona mhlawumbe sengiyasho ngithi hayi
uthi ngithi angithi kuso Yeah. sekazongibuza waze kanjani angisazi ngithini Yes, even umuntu yes. ezoshona bengikwazi ukumfeel ukuthi lo uzoshona uyahamba ngiyakhumbula nje ngelilanga udokotela engibuza ukuthi ngingaze kanjani angikwazi ukumphendula ukuthi ngizothi ngaze kanjani khosa ngazi ukuthi ngaze kanjani kodwa bengimfeel ukuthi lo uyayibona ke lento ukuthi kwakufanele ngabe ngangidala ngasindiswa or ngakufanele ngizokwazi ukuthi ngimenzise ini i-sinus prayer azokwazi ukushona yezulwini uma sila emhlabeni sonke khona umuntu okufanele asindiswe ngawe qiniso lelo kufanele asindiswe ngawe ene manje wena sewuyafika lapha ezulwini abantu esihogweni nabo abantu bawuline bathiwe laba kwakufanele bayosindiswa ngawe kodwa wabavalela wena ithuba ukuthi bangasindiswa ngoba uzange uvuma ukusindiswa bese uyabasiza so nami ngiyababuka bonke laba engakufanele ngibayenzise i-sinus prayer before babezohamba especially labo gogo yazi bebazohamba baye ekhaya ezulwini ngoba bebuthi mabehamba nabo ngakusasa ekseni bazofika bathi ugogo ushone ebusuku ngabo 1 mhlambe noma ngabo 4 ekseni yayibo lento le sebazokucelani ngithi mayeshonele ekhaya khona lezi zinto ezenziwayo ukuthi uyipilo nayo izomshayisa izithupha ngobusuku sekasemushara ushayiswa udokotela agcini kakuyena so ngiyabona ukuthi uNkulunkulu kudala angifuna mina ngiloko nginqwahe la nginqwahe khona ngilo ngidlisa izono ngapha kwase bezokutshela ukuthi hayi ke abadala angithi base bengitshela lokho ke nazi indaba yesinefu ngaqhubeka nesinefu ke naso ngangisinyanya usiqala nje awufuni ngisiqala nje ngangingasifuni sekuyawe ngiyasebenzisa hayibo makhamba isikhathi engifuna ukuyeka siyeke ngisiyeke maybe a week mangiziyekela mina kungakusho ukuthi nakhona kwakuyindlela uNkulunkulu afuna ungitshengisa ukuthi uye onamandla ako konke nguyena ophethe amandla wonke mawucela kuyena nguye ozokusiza ukuyeka even abantwana la ngaphandle njengoba sibabona bedla ama drugs angeke baze bawayeka abaningi bangakatholi inkosi uJesu amen ngeke baze baye ngoba uyena olekelelayo ulekelela ngempela futhi awubusabuyele emuva impela uyabona bekukudala ngitshithe ngibuyele ngithi ayisengiyekile ngitshithe ngibuyele kodwa after sengithola inkosi uJesu ngamamkela njengenkosi nomsindisi wami ngathola into eyangimangaza ukuthi yazi ngangikhonzile kule yankonze ngangikuyona bengingazi ukuthi mina bengasindiswanga kodwa bengazi ukuthi mina bengisina ngithi ngagcina ngilokhu nje ngikaze ngiyenze i-sinus prayer uma ungakayenzi i-sinus prayer eMaroma 10:9 usuku ungakasindiswa ukuthi uhambiswe noma ngabe 30 years uhamba noma ngabe une-uniform noma ngabe une-uniform yakho ma ungakayenzi uniform yakho kule nkonzo le yabazalwana ngisasho kule yaseqaleni lapho nje kwakubheda konke lapha yakwakubheda yonke into ngoba kwakuthiwa kuvula nelokhu njana for abakithi abasebalala ukufa bathi uyabusebenzela wonke umuntu uyayisebenzela la hayi cha asibayeke labo ngoba bekubheda kakhulu ngisho la ngithi khona kuwe ngangena khona ngibona iholiness azange bangenzise mina bangikhethise inkosi uJesu azange abazalwana abanjani lapha abakaze bangikhethise angazi noma iyakhethwa mhlambe yimini engaba nebhadi kodwa nosisi wami ngoba lalokhu lisho ivoice ukuthi usisi wami akasindiswanga mangibabuza ukuthi usisi wami uyikhethe nini inkosi uJesu bathi wayikhetha ngithi mina wayenza nini ngithi manje bengingaka understand ngingakasindiswa ngokuphelela ukuthi ngi-understand ukuthi kwakufanele ayenze i-sinus prayer at that time kodwa ngangithi mangibabuze ngoba lalokhu ifika ivoice usisi wami akasindiswanga bathi bona usindisiwe mina I'm judgmental uyayibona lento leyo so babengakaza ayenze i-sinus prayer i-sinus prayer ngiyenze sengila ngikhona ukube bebesindisiwe babezomenzisa same time kwabona bebengasindiswa hayi mina ngazi kodwa mangibabona basindisiwe nami ngibajaji kodwa ngaze kuthiwe ngakhuluma into embi ngabo kodwa into engishoyo ukuthi azange ngiyenze i-sinus prayer ngoba i-sinus prayer uyazi ukuthi ngithe ngingena la wenzisa i-sinus prayer before you do anything before you do anything kufanele wenze i-sinus prayer so usisi wami manje ngibasathi voice lokhu ngitsho ukuthi usisi wami akasindiswanga ngibabuze bathi wayesindiswe wayikhetha inkosi kanjani angithi manje angazi mina ukuthi yini le kufanele ngibheke kuyena ukuthi or ngimenzise yona ukuthi ngaze ngoba sengila ngikhona khona then la ngase sengiyayenza ke i-sinus prayer ngamangathi khani ngisindiswa ukube ngashona lapha ngoba bengikade ngijabule kangaka ukuthi sengisindisiwe bengizobe ngingasindiswanga ngaba buhlungu ngoba kushiya ukuthi noma ungayazi inkosi uJesu for how many years kodwa uma ungakayenzi i-sinus prayer awuhlanga awunabo ubuhlobo impela
ngaba buhlungu ke kanjalo. Okay, Yebo. ngase sengingena ke la ngasindiswa ke ngakhonza ke ngapha kwaqalela manje kwehla inkinga zami nezokuswela nani Yebo. ngakhonza ke mase ngikhonza ke la sengihlangabezana nezinto eziningi hayi liqinile ke ijoka la khona kule nkonzo kodwa ke anginankinga ngoba mina ngifuna ezulwini phela Oh, yeah. ukuthi bayakwenziwani as long ehamba ngezwi bayakutshela ukuthi sihamba ngezwi Yes. izwi okonke okusezwini yikho kusebenzayo okunye nokunye asisebenzi ngakho Amen. so ngakanjwa ngezwi ke lana ngiyalalela yonke into hey kwazothi inkinga yami ye-tattoo iqale okay ngazi ukuthi okay nginesono ngitshela ukuthi ngisivumile isono se-tattoo lesenginaso ayi ngihlale ke ne-tattoo yami ke phela sengitshela ukuthi ngikhulekile ngayo one day ngithi ngiyasuka endlini ngiya emsebenzini mangifika nje ngase build it khona lapho nina inyoni ngize inyoni endlule endlebeni yami hayi ngithi inyoni nje ngiphenduke phela ngibuka ime nje lapha yana ingikore ize straight ifuna nje ikhanda awungivike ngeback ngishaya iback phinde futhi ibuye kwe-street akufika ukuthi angibize igama lika Jesu ngoba ngithi lenyoni isangene na Inyoni enjani nje hlobo lenyoni? Just enyoni nje ebhede encane nje ngakho not that ihlukile nani kodwa nje ilwa nawe ilwa nami ngithwala iback manje ngihamba ngithwala iback edropini ever since ngasindiswa ke ngayeke ngoba ngisho ukuthi ngayeke lokuningi ngayekela kwakuhamba ngetekisi ngoba kuyahawokeka edorobheni lethu lincane it's a small town yakhona ukuwalka and mangiwalk endleleni ngisuke ngiyaworshipha ngenzani ngine isikhathi esiningi nenkosi uJesu so angiloku etekisini angisho lokhu ukukhuluma abantu benze etekisini kunesono cha bathathe abantu no kona kunemimoya eminingi eyenzakalayo nje abantu bonke beyenze abanye bayishunqisela impepha zabo bayibenzeni kodwa mina ngayeka nje ngoba ngifuna isikhathi sami nenkosi uJesu ngifuna ukuchazela nokuthi izinto ezenzakalayo mangihamba endleleni mangiwokhela ngifuna uqeda cala nale yenyoni yes inyoni ngoba ngitshela ngenze ukuthi uzongikhumbuza inyoni ke ihuze ke indlula hayi ngiphayise ngithwele isikhwama ngiyandlula ngiyahamba phinde futhi ngibuye mangibuya ngakusasa same space same spot same time ngihamba phela isikhathi esiwani ngithi hayi angihambele eduze kwebuilding ngihambela ngangala ngithi umgwaqo wonke lo ngihambele ngangala hayi ngibona inyoni hawu ize ayikujuma ime futhi lapha ya ngiyibona iyo le ziningi inyoni ziyandiza la hayi le ithi yangiqeda futhi hayibo ngiyibona ime lapha besiza ngespeed esikhulu ayiloko ngijimile Jesu Kristu inkosi hayi indlule iphinde futhi mawuphenduka ubheka le iyeza futhi iza ifuna ubuso phela beyingangishaya noma la noma ikuphi kodwa ifuna ubuso ngoba lenyoni la bathi impundulo mangabuke wezwa ngabathi ngene impundulo bathi bayachofoza ngithi uyathula uphuma igazi ngayo yonke imbobo nayo bese ufela khona lapho sathana wahlala wabhe ene ngisemkhosini ngaso sikhathi fasting izongena kangaka inyoni nje ngisemkhosini hayibo ngize ingizamazamisile ke manje isiloko sika Sathane ngizamazamisile ngimkwatisile so lapho futhi inyoni hayi ize mayize kwe stress angiseze kwe string ngibe lokho njalo ngiatheka ka 3 ngibemeze uJesu Kristu inkosi iveli nayime lapha emoyeni ngibone nje ithi amaphiko emoyeni nje esportini esi1 lo ngiyasho nje ngiso Jesu Kristu inkosi ngihamba manje khona abandlulayo ngisenyayo yabona abantu mabendlula masophethe amahloni ngithi hayi kunini nje inyoni ingihlasela lenyana ngiyazi ngifunani abantu bavela bathi bayihambela baphume kuwe ngibuse ngithi bayangibona ora bangiboni manje ngisengilo ngiyibuza ukuthi ayikwanda bebangibona azange bangiphendule kodwa bayangibona ngilwa nenyoni hayi ngihambele ngihambe ngemsebenzini ngithi hayi inyoni ngiphindile futhi sengihamba ngiyasaba uyabona uhlangana nenyoni awusazi noma yiyo lena noma yini ngilo ngihamba ngokusaba ke manje kwaba namalanga engazange ngindlula lapho kwaba nenkungu ngelanga elilandelayo fanele ngiyondlula futhi lapha kube nenkungu enkulu nje ekseni masivuka mangithi ngiyaphuma ngiyowalka ithizwe hamba eTexini hayi ngihambe vele ngeTexini yebo ngiyalalela phela ngihambe ngeTexini ngigibele taxi vele la engiyogibela khona bekufanele ngiphuze ukuyithola
ngivele ngithole ngisheshe ngiyithole ngivele ngisheshe ngiyithola ngazi kwakuyi staff esasithatha abantu ngisheshe ngiyithola nje itaxi ngihambise emsebenzini ngihambe kanjalo ke ngimsebenzi ngangizoyibona kanjani lenyoni kube kuthiwa ngahamba ngenyawo ngoba kwakunenkungu eyangeke ngiyibone hambe ngemsebenzini kube yiweekend ngeMonday elandelayo manje uvalo selungenhle isilenyoni angeke phinde lenyoni le eloku ngilandela ayi ngiyibreakile ne-fasting sekufika isikhathi sokubreak i-fasting ngiyibreak i-fasting mangithi ngeMonday sengihamba ngenye indlela ngishintsha isport manje sengiphakathi ke town ibuilding ingaphandle nyana kwe town kodwa uzela usukuza ngase town sengiphakathi e town mangifike engine garage ngihlanga no cousin wami athi hayibo mzala wangishiya manje ngithi hayi bengekho la ngangigadi flat la sisi wami ngaso sikhathi sengibuyela kwami sengiqhamuka ngenye indlela ka ngithi mangize town athi wangishiya manje ngithi mina hayi mzala bengikade ngingena isikhathi engena ngazo zatshintsha khona ngesikhathi ngeno 8 kwesikhathi ngeno 9 hayi isikhathi bengena ngaso yazi isikhathi besingafani enye inkinga benginayo bengihlushwa inyoni iloku ngi-attack iqhamuke hawu ize ngqo angithi last time igcina ukungi-attack ngangithi ngichazela abantu bengibona abanginaki ngithi ku-cousin mayiqeda ukuthi iyangi-attack ngivele ngithi Jesu Kristu inkosi ivele isuke ime nje la kwi-building khona la ime nje la iduzane isibukele ngithi yabona mzala ukuthi angihlanye uyabona ukuthi angihlanye hayi mina bese ngicanga ukuthi sengiyahlanya yabo nje ngithi hayi ngeke ngithi ngiyothenga amanye amagunya lapha yana bese ithi inhliziyo ithi voice jika ngisawathenga ngihambe nomzala ngijike futhi lapha ngithi hayi mzala ngisawathenga ngimtshela ukuthi why ngithi ngisathenga ngisuke ngihambe athi manje uzodlana ngithi hayi seke right mzala sengeni emsebenzini ngimshiye yena usebenza khona eduze kwale engine ngihambe emsebenzini ngifike khona ngithi ngeke hambe ngiyokhuleka ngithi Nkosi from now angidli ngiyodla uma usungiphendulile ngithi ngiphila umngcwele bakho ngenza yonke into ngibhale ne-message bhalela ubaba Zibane ngithi mina iphindile inyoni yangijaha mina ngiphila umngcwele wonke into ngiyiyekile le inkosi engayifuni angazi ukuthi indaba vela phendula athi uzivume zonke izono zakho izono ingenaphi izono ingenaphi la ngoba phela ngibhalile vele ibhuku ke lapha kubhala uyayibhala njengoba kwakwenza ngalendlela afundisa ngayo nomamzanele ngiyacabanga kodwa nje izono uyayivuma ngifuna ukufundisa abantu ukuthi isono ungasivuma ekamereni wedwa kodwa kuNkulunkulu awusivumanga uma usivume ekamereni wedwa awusivumanga khohle ukuthi usivumile kumele uzivuma ngalophi uhlobo kumele ukuthi usibhale phansi uthola umvumisi unkosi ezokuyayilela yena uyoyivuma kuyena uzibhale phansi ngifuna ukusho lokho ngoba emva kokuthi angithi sengi athathe uyivume zonke izono ngavele ngakwata kakhulu ngakhala ngathi impendulo anganginika yona le ngikhuleke futhi sengifaste nokufasta ngithi ngikhuleke ngithi ngobusuku ngikhuleka ngithi after 9 mangiceda nje ukuthi amen lifike ivoice lithi usivumile isono sethathu ngithi njengoba ngiyenza ngithi isono sethathu hayi mina ngasivuma leso sono kanti ngangisivume ngiguqe phansi ngithondaza ngihambe ngiyothatha ibhuku lami lezono ngiyibheke alikho asikho isono nezono zingangami phela zingangami njengoba ungibona ngiyoyiqeda nini kodwa ngakwazi ukusikena ngabona ukuthi asikho ngase ngasivuma sengiyakhala Nkosi ngiyaxolisa bengithi ngisivumile ngisibhale lapho zange iphinde inyoni ngihluphe till today ngifuna ukukutshengisa ukuthi ukusivuma isono uwedwa akukusebenzeli ngathi ngasibhala phansi kwabe sengisivumile isono kodwa ke kwakusele azange ngithi uyazivuma ushiye ngangashiya ngoba sasinami Because ithathu phela into efakwa kuwe nje ya hayi ke kube ulobo busuku lobo ngilale ngakusasa bengithe ngiqhubeke ne-fasting ngizwile ivoice ethi usivumile isono sethathu kodwa nginayisho ukuthi vele lokuthi ngivumele sono sethathu yiko kuzongisebenzela ngiqhubeke ne-fasting ngithi bengithe ngingena kuma social media ngenza lutho kodwa kuthi ivoice ingena ku social media ngithola ilokhu njani omunye umzalwane sikhonza naye ufake ilokhu njani ukuthi isono sethathu siyavunywa ufaka usandile ukupodcast le yakho butsandile ngivele ngigqume ngihambe ngiyongena kule ngingene la download yebo lo bufakazi ngilunch nje ngihlelele bona ngimlalele yebo ngithi confirmation ukuthi vele bengi-attackwe ngenxa ye-tattoo yebo i-tattoo ngithi hawu
ngayilalela ngayiqeda yonke ngathi kanti bengilwe impenje asho naye uthi wasisusa wasikupura yebo impela ithi lapha eback ngokupuruza kanjani khose yakhe tattoo isebhek ibise back i1 okay ibise back ngaleso sikhathi i-crown ekaNkuluNkulu ngaye mina ngangifaka i-crown yami ngebekise ngithi mangiyibheka bengathi inunu bese ngijikele nje yaba yimbikani oh bungasayithanda angazi yomiloko bese ngibona ngathi silwane nje kimi yebo hayi ke ngithi ngiconfirmation hayi sengijabulile ke inyoni ayisangihluphi i-tattoo ngiyekile kodwa ngihlezi ngisey'inkingeni ngihlezi ngenza ikoloto kodwa bomashonisa cha bengingabahambi ngihlezi sengenza ikoloto noma umuntu afuna ukuthathela izinto ufuna into ngithatha la kimi le mali ngizokuthathela uyayibona lento leyo ngagcina manje ama-accounts waphayila lapha sengikhokha imali enkulu kuma-account angisakhona ukwenza izidingo zami uyayibona lento leyo ngoba bengichazela ukuthi ukuzala kube nzima khathi ngifind out after ukuthi mase sengisusa le tattoo ukuthi ngizochaza ukususa kwethathu kodwa ngifind out after ukususa le tattoo ivoice ingitshela ukuthi yabo manje uzokhokha ikoloto angeke usaba nenkingi uyayibona lento le ivoice eyangitshela ngokhona ngibona uletha thube ingenza ukuthi angikolote nje ngenze nje ikoloto ngizwe vele sekulula sekulula ijenu yami manje yabona nje sengiyeza ukuthi hayibo ngathi kodwa ngayivuma kusho ukuthi bese kusoshoda ngiyisuse bekufana nesono engisivumile kodwa ngangasiyeka yebo uyayibona lento leyo ngiyakuzwa impela ngase ngiyakubona ngwabuyele emumva manje ngabona uButsandile mayithi waze wayisusa khosi le yayinto yayilokithi usanalento yethu asizukukiyeka yebo ngase ngiyabona ukuthi okay ngivumile ithathu inkosi uJesu yathi miyeke umntwanami usivumile lesono nethe kushoda bese kushoda ukuthi ngiyosisusa ngathi ngiyofuna ukususa bangifuna abo 2000 ngabona anginayo ngenxa yokuthi mina lento iyenze ukuthi ngibe nezikoloto eziningi ngingeze ukwazi ukuyoyisusa fast kanti kuzoba nomzalwane ozothumela ubufakazi bokuthi iyasuseke ithathu ngozifo zonke uzifo zonke umanyazini athi yasuseka kodwa angafaki instruction ilento le what was permanent yini konje okay yasizolukhumbula yebo ngenzela yabangayazi yebo bazothi manje le nto le umanyazini ngiyakhumbula ugogo wayethelela izinkukhu ukuthi uphuze mangabe iphethwe kuphephula kuphephula kuba mnyama phela mase kuhlangane nesikhumba sakho kuyashintsha kube mnyama mase ukugeza bese kuba bomvu njengegazi kusekuhlangene negazi ngoba liphuma igazi ngazi liyenzani kodwa nje mase ukugeza ke sokususa okay then uhlana nomuntu uthi ithathu yasuseka ngomanyazi athi ngozifo zonke immediately angithi khona imbiza abathi uzifo zonke uyayibona lento leyo kodwa ke immediately kimkwaclick ukuthi usho umanyazini okay kwavele kwafika nje ukuthi umanyazini ngoba ngeke ngafika ukuthi izifo zonke imbiza hayi ngacanga ngeke imbiza lento isuse kodwa kwafika ivoice yathi nje umanyazini nginawe endlini nganguphiwe umunye umzalwane ngingakakhonzi angangiphethwe isiso or ngangiphethwe yini wangipha umanyazini enugcwele enswi ngathi good shot nayi nginawo ngase ngiwuthatha ngathatha le inhlavu ngayithele la kulento ngacela ingane ukuthi ngivale ngosalo sekwayeshila ukuthi uvala for 2 hours ngivale hayi ngahlala after 2 hours ngavula akwenzekanga lutho okay hayi ngithule futhi ngakusasa ngiphinde futhi ngibuyele ngithi kusho ukuthi fanele ngifake emanzini angithi dangerous ngogogo wayethu dangerous fanele uthele nje inhlavu emanzini hayi kakhulu thathe lamanzi kunindwe la ukuthi athi kuvalwe kuvulwe kulo kunjalo isathu ikhona kodwa sekuneyimbobo ezincane nje because kwangena nenhlavunyana ezincane okay hayi ke ngisuke ngivule akhona inhlavu ayo akubhlunga kuna next hayi ngakusasa ngibuke ngithi no man shuthi into ezosusa lento ilama haperish lawa lento abathi dangerous hayi ngifake cele ukuthi bangifake la ngemuva lento mangifaka lento hayi ngibona ngathi yasho fake njengoba injalo noma uqalifake amanzi teaspoon ngifaka ngithela lento ngithatha amanzi ethi co angithi ngenze ethi ngabi ngenza kahle ngangithi ngenza paste
Okay. kodwa manje ipaste ayenzeka kanje paste njengaleyo paste yomdoko lempuphu namanzi ngoba kuyahlukana le mahaperisha hamba yodwa nalama hayi ngibone ngathi kuyashoda ngiphinde ngiadd hayi ngithi hayincane ayiseke right fake lapho uvale ngesalo tape vale ngesalo tape hey ngibuza ubhlungu kuze kuphuma inyembezi ubhlungu engangibuza ngiceda kuyifaka ngikhale ngithi kodwa ngeke ngoba ngifuna ukuyisusa lento phela ukuyisusa kwami kusho konke ngisaba inkosi uJesu than lento ela emhlane wami ngabekezelela ubhlungu ngabekezelela yathi phela 2 hours engiswele ozongigeza ke manje ingane azikho endlini mangifika hayibo ngithi isikhathi siyahamba kodwa azange sihambe kakhulu ngendlela wabhlungu ngaye ngathi ngifisa ukususa before lesikhathi abashilo kanti kube ngalinda 30 minutes kwase konke kwenzekile kufeziwe kwase konke kufeziwe azange ngayagezwa ke gcina ngisukhonile ukuthi ngisuse ngigeze ngasuka ke lapha uma ngingabheka umgodi engigubheke wona hayibo hey ngigubheke into engayazi ngithi hawu noma ngithinta kodwa kunami lo manyazini manje mangihambisa isandla ngiyawuza ukuthi ukhona kanti vele ukhona usho ukuthi uhamba nama veins wami wangena ku system lo manyazini hayibo wangena ku system kwaba ulesine ngenze ngolesine kwaba ulehlanu ngomgqibelo ayi kwase sengingasana amandla hayibo sengizwe emlonyeni jo manyazini ngabuka ngathi inkosi ngenze njani angikwazi phela ukutshela umphathi wami ngiyizilimaze mina ngizothi why ngizothi kwenzakaleni kanti ngangike ngambuza ukuthi mawucabanga ile tattoo ngisuse kanjani athi kufanele ukuthi uye ku specialist siyokusika nje lenyama yina yangithusa ethi ngesiwe suse lento ngakhumbula ubamsiba ndathi nje uma kukosa ukuthi uyigubhuruze uma kukosa ukuthi wenzeni isuse kodwa mina ngimbhabhadisa umuntu onethathu ngathi kodwa kufanele ngisusele le tattoo yona hayi ke ngisengiyisusile le tattoo sengisele manje nomgodi kodwa kwakusasenami at that time yes kwakubhlungu akuna next ke hayi ke kodwa bayangidress ngiyadress up ke mangidress up abadress up ekhaya emsebenzini okay ngisebenza kadokotela dress up kodwa ngesatha le yangisenamandla ngisenalutho ngacala ngangadress up ngadress up amakhamba isikhathi mayesusa ngibona ukuthi iyasuka lento eminyama kodwa yona yaqala ukusuka ngeSunday mangidress up ngeSunday endlini okay ngeSaturday ngihambe ngepharmacy ngisaba ukutshelwa udokotela ngalenkinga ngepharmacy mangifika umfana ngitshela ukuthi hey yabulala lento wathi ngimbona ukuthi usho ukuthi uyayazi ngoba wavela wabuka wathi ngambuza ngathi kuzosuka lento eminyama wathi yayisazosuka wathi kodwa ukubuzufa ukube kuthiwa uzanga la wanginikeza ilokhu njani charcoal singama capsules because before beyeba yipowder nje charcoal lesi uma uwenza inyama kodwa ngifuna abalaleli baze bazenzele makwenze komunye efuna ukukhipha ithathu angayenzi lento engiyenzile ecishe yangibulala ngibe nenhlanhla yokuthi ngithole ngibe nabantu eduze kwami abazongisiza iyabulala lento le ukube bengingenabo ngabe ngifile ake sithi usemakhaya nje izinto ngiyabona ukube ngisebenzisemakhaya ngingenalo ilokhu njana usizo eduzane uyabona ukuthi bengizofa impela ngoba wangitshela umfana wepharmacy umphathi wakhona wathi iyabulala lento bowuzofa vele wanginikeza le charcoal seyenziwe yaba ama capsules wangidayisela yona ngaloko ngiphuza wona ukuthi izoyiflasha ku system because lento le iflasha yonke noma ngabe uphuza upoison hayibo iyayiflash noma ngabe uzohamba endaweni la usola ngathi bazokufakela upoison mhlambe noma bazokuspike kuspike lokho kufakela etshwaleni yes phuza yona before okay uma usola ukuthi la uyakhona ubathembi uzokwazi ukuthi angithi thina phela sesingabantwana baNkulunkulu yebo awusadli noma yini ake sithi kwenzeke wadla kodwa ukhulekela yonke into oyidlayo kunjalo so angeke baze bakuthole angisho ukuthi abantwana baNkulunkulu abahamba yofuna iCharcoal angisho njalo ngoba thina sesisizwa uNkosi uJesu yasilwela kuko konke so wanginikeza ke ngalo ngiphuza lento kuhehla ngayise ngiyeza ukuthi siyaphela nala lento le yayivule ngisho isikhathi sami yavula yonke into ukhombisa ukuthi ayi dangerous yavula yonke into nje ngazizwa ukuthi ingakho ngase sengiweak ngase ngiweak ngoba kwase kungenzeka nje izinto eziningi emzimbeni wami kuchange kwathi mangiloko ngiyiphuza ke lento ya flash be ubhlungu bakhona ke mase sekusuka lento la emzimbeni
kwakwehla inkinga mayisuka lobumnyama okukhombisa ukuthi lobumnyama abaloku uhamba ku system yami because kwakuwumanyazini lento emnyama mangiloku ngidress up yabona ukuthi yasuka ingaboni sesungathatha indwangu yokugeza ngazama ukunweba isandla ngayiklina le ngiyibonisele lapha yana lokhu iklina kwami kwasiza isala la indwangini ngabona ukuthi kwangisiza kodwa ukusivula kwami kwayivulela ubuhlungu obukhulu kodwa kwangisiza ukuthi ngiyisuse ngoba beloku ihamba nesystem yami beloku ihamba so kodwa emva kwalokho ke masisukile hayi kwakhani iqala ubuhlungu ke manje kwakhani iqala ubuhlungu engingabazi obungabekezeleleki ngisho ngikhuleka Nkosi ngicela ungisize ngalobuhlungu ngabona inkosi yayithi yizwa lobuhlungu ongenze bona ngokuthi uyofaka ithathu ngithe ungazilobi amabala ngoba lisho njalo lithi ungazilobi amabala mina ngazenza wangizwisa lobuhlungu ngase ngiphuza amaphilisi ezinhlungu strong ngiphuza amaphilisi ezinhlungu ngikwazi ukulala isikhathi bekusa ngihleli angikwazi ukutsheka ngale side angikwazi kwenzani kube ebhlungu ngisho ngiphenduka sengiyirobot ngalo ngiphuza ke la engingaphuzanga khona amaphilisi ezinhlungu since ngizoza la ngase ngiqala umkhosi ukufastela ukuthi ngikwazi ukufika la ngoba always mangithola ubufakazi bathandekayo ngiyalwa ngisempini ngiba nama attack amaningi ngikhumbula ngiyobuthula lobufakazi lobu obethathu ubona yibo lobu sathana alwa nami kakhulu mangibuthula even now ngoba ngitshela sengiphathwe isisi namanje sengiphethe mangabe ngithula lobufakazi nango December mangiyobuthula eRichards Bay ngagula ngaphathwa ikhanda ngangilibambe kanje ngiyome stage ngithula ubufakazi ngaqala ngasho ngathi ikhanda before ngiyobuthula kubufakazi khona ngathi mangabe kufanele ngiyobuthula ngilelo la ngengathola ukuthi ibala le phone engiyiphathayo wathi wayeshumayela lapho bamsibande eshukuthi ibala ushuthi wayethunywe nje ukuthi akhulume nami ngokubona kwami wayethunywe nje kumina ngoba wathi abanye banayibala ngabe yiliphi ibalo nalo wena ifoni oyiphathayo uyithole kanjani uyayibonga ngathi kuthi enqondweni nami ukuthi I've got rid of all the things enginazo kodwa ifoni azange ngicabanga ukuthi ingabe wrong nayo phela enqondweni nami ngangithi ngithola ngayo ubufakazi ngithola ngayo ifundo ngithola ngayo ini ifoni ukuthi ngaba inkinga ngizange ngicabange and iPhone yayihamba ne-smartwatch yebo kwakufona nje empelele lamafoni abo bye akwasho abo bye ngangiphatha leyo phone leyo ifoni yayi 11,000 i-smartwatch asi 5,000 so nje njengoba manje ngifake i-smartwatch kodwa ze 500 uyabona umehluko and manje le phone nefoni engiphathayo seyi-cheap manje sengisezingeni lelo uNkulunkulu angifuna kulona phansi le phansi yebo so kwafanele manje mase kufanele ngiyothula ubufakazi lobo bethathu sithi awukwazi phela wena ukuyothula ubufakazi angithi wena unebala unebala phela wena uzoya kanjani mangisalwa naloko into le sithi awukwazi ukuyothula ubufakazi ngapha ivoice ithi uzoya hamba olanda ibhuku lakho lezona ubhale mangiyolanda ibhuku kufanele ngiphakame ngiyondlula lapha phambili ipulpit ilapho imthwalo yethu esishiye khona ngiyahamba ngifanele ngiyolanda lapha luckily saba nebreak kwathiwa inkonzo ezolandela eyobufakazi saba nebreak lathi ivoice hamba olanda incwadi ubhale ngakhona ukuhamba ngiyolanda lencwadi ngabuya nayo ngayibhala khona lapho ngabhala khona lapho maqedwe lapho ngase ngitshelile enhlizweni nami ukuthi ayivela ngiye nginebala kothula ubufakazi yebo masibuya sekuqala inkonzo bese kuba nomkhuleka ngithi ukukhulekelwa abofakazi yabona kube beungekho lo mkhuleko ngiyangasi umkhuleko loyo wangisiza ke kube nomkhuleko makusaqala leyo nkonzo yobufakazi khulekela abayofakaza ibhuku lami lezona ohlela lapha phansi eceleni kwami ngikhuleke ikhanda lisho ukunqamula selifuna ukucracker phakathi ikhanda lengendlela elingibambe ngalo nezinyawo zingaka yebo ngibambe ikhanda manje bamba ikhanda ngithi ngikhuleke mangiqeda nje ukuthi amen lithi voice uzohamba kuyothula ubufakazi lapho ngahamba ngempela ngayokuthula ubufakazi ikhanda linjani ngibambe kanje ngathi ngiyaphambili ngase kuyi10 yami yokufakaza ngasho ngathi bazama ngicela ngibekezeleleni ngiphethwe ikhanda enzima vele nje ngihlala ngibatshela ukuthi mangizothula ubufakazi ngiba nama attack hey ngisho ukufakazi ngapha ngifuna ukubusheshisa ukuthi nje noma liyangiqeda ngithi ngangingalizwa ngathi lifuna ukuthi nginqamuke ngife khona lapho
ngase ngisheshisa ubufakazi ukuthi angibsheshise ngizokwazi ukuthi ngidlule noma sengingafa emva kwaloko kodwa ngizobe sengiqedile azange ngife hey ngakhona ukukuthula ubufakazi ngahamba ngayohlala phansi ke kwase kuyashoko bamsebenzi washo mayiseqediwe ngobufakazi ukuthi sizokhulekela nalabo abagulayo njengoba beshilo ukuthi bagula kusikho isidingo sokuthi umthinta umuntu uhlalasho nobamsebenzi ukuthi angithi izwi sikadala izulu nomhlaba ngezwi uNkulunkulu uthi sithumela izwi lakhe libaphilise so wathumela izwi lakhe ukuthi lizongiphilisa la ngikhona kwathi ukwehla ke kwabangcono so ngabuthula kanjalo ubufakazi ke ithathu lena ke ngase ngoba sengiyisusa kuhamba isikhathi sengikhona ukuthi ngiyisuseke manje lethathu yasuka ibala lelana ngathi ifoni ngakhula Nkosi ngicela ungibekezelele ifoni ngizothi mase senginamandla ngiyithenga usathanda wenza sho phela ukuthi ngilongena ekolotini ngeze ukuba nemali ukuyithenga yebo ukuthi angihlale nje ngingakhoni ngoba ngilana nje babshaba ngina 2 weeks iviki lesi2 le ngisuse lethathu yijeni yami ke iyaqala ke manje ukuthi kuzophela bonke ukuswela kwami njengoba beyingenza ukuthi ngiswele emva kokuyisusa lase liyasho kwivoice ukuthi uzokhokha zonke ikwelede bese uzokwazi kuba right ngoba ukuza la ngivele ngathi Nkosi Jesu anginani uyalazi udaba uze kuyobonakala ukuthi ngifika kanjani phambili ngibuya kanjani amen kodwa nje ngakwenzeka kanjalo Jesu Christ inkosi ngoba kanjalo ukuthi ke okusalayo ngathi ngiyafika la ngizobuthula lobufakazi ngoba ngiyazi ukuthi njengoba inkosi yenze ukuthi ngithole islot esiseduze okusho kona ukuthi ufuna ngibhambisile lobufakazi amen yebo ngayilwa ke impi yelokhunjana yokuthi ngithole ke lokuthi ngifike la ngasusa 2 weeks kusho ukuthi sekuzoba right lokho wasekuqala manje futhi inkinga yokuthi mina ngithe Inkosi Jesu ayenzi nje ngathi ihlale isho ukuthi ukwenza kwakhe akufani nokwabantu ukucabanga kwakhe akufani nokwabantu ngamcela ukuthi mina mase nginemali kusho ukuthi wabona ukuthi angeke azabe nayo imali lo mntanami yokuthi athenge ifoni angimshaye ngesomething khona uzokwazi ukungibona ukuthi ngithi ngiserious ngaqala inyawo zabangaka kwavuvukala inyawo mayivuvukala inyawo ngiye emsebenzini athi udokotela hayi ukushisa nezami ziyayivuvukala ukushisa hayi ngibekezele kokuqala ngiyawoka manje emsebenzini kuseni nantambama ngiyawoka ngihambe ngilongihamba ngithi manje inqondo yami nayo iprogram manje ukuthi okay ilokushisa hayi kodwa kuya ngokuba wese seziba bhlungu ziqale zavuvuka kodwa zangaba bhlungu hayi manje seziba bhlungu manje babshaba nginyawo hayi ngihambe ngikhuleke ngithi Nkosi uthe wena lo mzimba ithempeli lakho futhi mina ngisagula gula manje ever since ngakhetha Inkosi uJesu ngisagula gula ngathi manje why fanele ngigule ngathi angiunderstand uthe umzimba lo ithempeli lakho hayi ngitshela Inkosi ukuthi phone ifone yebo hayi ngithi Nkosi ifoni ngizoyithatha ngithi Nkosi Jesu ngizoyivala le phone ngoba uthi ifoni ngizoyivala ngibeke lapha ya uma ngabe yiyo ngempela lo uthi yiyo ngizobona ngokuthi ngiphole okay hawu ngivala ifoni nangempela ngiphole cha impela ene ngihamba emsebenzini ngibatshela ngithi namhlanje anginafoni ngibona ngivalile ifoni futhi ngikhulume neNkosi uJesu ngathi ngiyayivala ifoni ngoba ngifuna ukubona ukuthi yiyo ngizobe ngirightini mangabe yiyona le phone engibangela ukuthi ngikule ngizobona kusasa zofika ngiphila ngafika ngiphila ngaze ngize ngijumpa bakhombisa ukuthi ngiyaphila ngathi kudala ngintshela ukuthi Inkosi yami engiyikhonzayo mina ayinayo ukuthi ayikhandwanga umuntu iyona ikhanda abantu iyaphila inomlomo iyayikhulumela inenyawo iyahamba hayi le khandiwe enomlomo engakwazi ukukhuluma ngathi ngitshelile ukuthi le phone so ngivalile ifoni fanele ngiyoyilahla uyalahla ifoni le ifoni edinga konke umuntu ngicela ungiphe yona ngathi angikwazi ukunipha isiqalekiso nabantwana bambe bayifuna ngathi angikwazi ukunipha isiqalekiso it's either ngiyayilahla noma ngiyiphindisela la ngithathe khona mayisaseyintsha into ikahle uyiphindisela lapho ithathe khona noma uyi-destroy so mina ngacabanga ukuthi ayi le phone le wayengithengele ngothando lo wayengithengelile angiyiphindisele kuyena mhlawumbe angayidayisa athole something because ngangifisa ukuthi ngathi ngathola ngoba sengijwayele kakhulu ngase ngithi ngifisa ngathi ngathola iphone efana nayo ngiyithenge mina myself yathi 10,000 yahle nge 1000 wayingathi noma ithi 6 7
yathi 10 ngathi hayi ngeke kusho ukuthi kahle kahle inkosi uJesu ayisingikhombisa ukuthi this phone is your idol so ikhonze ungidlula mina yebo uyayibona lento leyo ngase kuyi-idol yami because nale wash kwase kuyi-idol kanganga ukuthi ngiyithengile la ngilithandi alenzi njengaleliyana yabo lento leyo nale phone ayenzi njengaleyana okay kodwa yazi ukuthi kwenzekalani ngayithenga ngingayithandi ngathi makhamba inzuku emva yenzuku ezu2 inkosi yangenza ngiyithanda ngayithanda yebo yona le phone ye1000 and ayi 1.2 mangifike ethilini say1000 wow 999 ngayithanda ngagcina ngiyithanda ngathi uyasengiyithanda le phone noma ingangilaleli nje ngoba ifoni ikhuluma nawe kahle kahle ukuyibona ukuthi kwesinye isikhathi uthi uyenzisa lokho ingenzi lokho sewucabana nayo ngoba niyakhulumisana nayo so ngithi hey ngilanga ungilaleli kodwa wena phone kodwa nje ayisengiyakuthanda yangenza inkosi ukuthi ngiyithande ifuna ukungikhombisa ukuthi umuntu obalekile empilweni yami yona fanele ngikhonze yona yodwa ngingayihlanganisi nalutho leyana inkinga akukhona ukuthi ngoba wayithengelwa umuntu inkinga ukuthi ubusuyenza iidol cha go2 koyi2 bese ngiyithanda kakhulu kanti futhi ngayithola esonweni uyayizwa lento le ngayithola esonweni zonke izinto engangiyithola esonweni kwafanele ngiyisuse zonke even impahla in konke kwafanele ngikususe ngoba into ofanele okufaka kufanele ngiyithengele kwakufanele ngithengele umnyeni wami engishade naye yebo yayizwa lento leyo mina ngangisezonweni eziningi kakhulu ngangingenze ubulesbian ubulilo obufanayo uNkulunkulu athi akabufuni yebo ngaphinde futhi ngathengelwa izipho engiyithole ngokuthola kumuntu engangikade ngingashadile naye ene akusiyo ukuthi ngoba ngangiyilesbian kuphela ukuthi izinto engangiyithole ngalokho noma ngabe ubulili oburight uthandana nomuntu wesilisa umuntu wesifazane wakuthengela izipho ningashadanga lezo zinto izipho lezo asifuneki uNkulunkulu akasifuni kuwena so ngase ngigcina ke ngitholela le yami ifoni ese right ke esengikwazi ukuthi nenkonzo engilalelayo zingene izigcile enhlizweni yebo ngoba enye into usathane bekangithola ngayo bengithi noma ngabe kuthiwa ngiyafunda ngikhohlwa amavesi yayibona lento leyo ungenze yena ukuthi manje yena ngoba nginalezi zinto bezikade zingakafuneki kimi ngoba sengiyisusile sekunento right eseyenzakalayo futhi manje sengiyafunda ngagcina ngidecide ukuthi angihambe ngiyofunda ngizokwazi ukwazi kabanzi ngeBhayibheli umoya ongcwele akufundisa aphinde akukhumbuze izinto ozaziyo akekho umuntu ongakukhumbuza izinto ongazazi so kuya kwami eBible school akusho ukuthi ngoba nakho ngifuna ukuthi ngiyofunda ngendlela ehlukile ngifuna ukulekelelelisana nomoya ongcwele ungilekelele ngilekelele nabafundisi abazongifunda abangifundisayo kuningi engikuzuzayo ngokuthi ngiyofunda so uNkulunkulu ungisize ngalapho ngoba nakhona kwafanele ngibuze ngikhuleke ngingaveli ngenze angithi kushiyo ukuthi izinkolo zinaza zikho right khona eziza nemoya engakho right ingakho ke bathi kufanele ukuthi uhlolo ubuze kumoya ongcwele ngoba wona uphila nawe uyakwazi ukukutshela ukuthi la uyagaxela umoya ongcwele uyangichaza mina uma ngabe into angayifuni uyakuncisha izinto ezizokwenza ukuthi usondele kuleyo nto le like uzokuvalela ama opportunity yebo ukuthi ungakwazi ukufinyelela kuleyo nto mangabe awumlaleli mayebona ukuthi hayi lona akakhona ukungizwa mangikhuluma naye uyakwazi ukubona ukuthi lo muntu akakhona ungizwa ngiyakhuluma naye uyafuna ukungizwa kodwa akakhona bese ayokuvalela ke akuvimbe ngaphambili ukuthi ungakwazi ukufinyelela lapho so ngobe kwenzile ukuthi ngikwazi ukuthi ngifinyelele futhi nalapha ngifunde nayo yonke into nethuba ngilithole ngabonga ke ngawumbonga ukuthi ngiyabonga ke ukuthi ungisizile nalapho so izinto ezikanjalo ke ezenzekalile empilweni yami ke babushabanga ukuthi ihambo lwami nenkosi uJesu la engisize khona ingisizile kokuningi kakhulu ngayilwa ke impi ngakwazi ukuthi ke nginqobe nakho lokho kwamafoni nakho konke abantu nje kufanele wazi ukuthi uNkosi ikufuna ongcwele uma ithi ube ngcwele iba ngcwele yebo ayikho ishortcut in uNkosi iyakwazi futhi ukukusebenzisa ungekho ngcwele uma uzoyizuzela abantu abazoba ngcwele nazi noma uyayizwa lento le hey iyayizwa ube wena uphile ungakho ngcwele ubafundisa abantu bakwazi ukuthi bavuleka ngithi inkosi ithi asitshale imbewu yona izofika seyiwenza umsebenzi uma ngabe uhlangana nomuntu umxoxela ngenkosi uJesu usukutshala lapho
uyatshala ngenzeka uzoxoxelwa umuntu ongaphili umngcwele or angenzi izinto eziright kodwa akutshele ngenkosi uJesu uyatshala mayethi ngimile ngiyanqonqoza usuke ngqonqoza kanjalo sekuwuwena ukuthi uyamvulela angena ahlale kuwena kunjalo bese ngoba umoya ongcwele mawusungena uhlala la kuwena uyifuna izinto ezingcwele uyayisusa noma ngabe uyathanda uma ngabe uzothi wena wathola inkosi uJesu kodwa usase umuntu owawuyena eqaleni uyangimangaza ukuthi wena kanti wathola yipi inkosi uJesu yipi le yase Marine Kingdom abathi bheke phansi lapha ni bethelwe noma wathola le eyafa yavuka yashiyela ukuphila okunaphakade na ngoba ngempela kwashintsha nami yafika inkosi yangishintsha ngaba umuntu ohamba lo phansi ngaba umuntu olangazelele ukuye ekhaya ezulwini angisanendaba nalutho kwakulomhlaba anginendaba nalutho kangangokuthi noma ungachamuka wenzeni ngiyakhumbula nje ngiya kumphathi wami ngiyombisela i300 engangiyiboleke 2011 or 2012 ngangiyibolekile ngase ngithi ngimniki ngoba unemali yonke futhi uyasropa uyayibona nje lento leyo sekukhona lokhu sathane sethi wamniki yabo lento leyo ngathi mangisindiswa ngingakazi okuningi ivoice yathamba umniki imali yakhe ngafika ngamnika wathi yipi leyo yena sezokhohliwe wathi mina ngisayikhumbula ngathi yebo yiyo le wathi kodwa ngoba kusho wena ngiyabonga ngamphindisela osekusele manje ukuthi angiyohambe ke ngiqede ngiyovuma izono ngayibhala ke phansi zonke ngayibhala uma uyibhalile kubalekile ukuthi uyibhale usathane uyamnqoba ngalokho ukuthi uyibhale izono zakho ngoba uma ungayibhalanga phansi nase sikuthiwa iya kumvumiso ezono kuzoyishiya ezinye emuva uzoyishiya ezinye emuva bese usugcina lapho ungazivumi zonke akusho ukuthi uma usuyibhale phansi waya kumvumisi sekuphelele kanjalo uphinda futhi uqale phansi uyibhale ezinye ezintsha ngoba siyona every day uyabona njengakho lokuthi uthi enganeni ulimi lwakho ungaligadi enganeni mayenza into hawu kodwa wena nkosami yayo inkosi ikubusisa ungenzela into enhle uyibusisa ingane ujabule kuyabe yenza iphutha so uyibiza ngosa hawu usathane kabi wena nje uyidemon usukanti sekwenzakaleni ngaleli limi angithi lapha kuJakobe 3 yasho ukuthi manje kena ulimi ludalelwe ukuthi lu praise uNkulunkulu lu worship uNkulunkulu likhuluma izinto ezinhle eziphilayo eziphilisayo ezakhayo uyachamuka wena usuyabulala ngalo cha ngempela lo limi lwakho uyabulala usuthe enganeni usathane usuyithini manje usathane uyajump athi bathi nguloyana athi ngiyongena ngihlala uyayibona lento leyo ulimi lethu uyaligada nje uyaligada ulimi akakabi lula nakimi ukuthi ngiligade ulimi ngoba ngisanonyaka wodwa ngisindisiwe so manje ngisagada nje ukuthi ngithini fanele ngikhuluma ukuphila kodwa fanele ngikhuluma ukuphila kodwa ngiyakhumbula bengisathe ngoba sengize ngila ngiyafisa ukuthi ngixolise kubo bonke abantu engabona engabaphatha kabuhlungu ngisaphila kuleya journey yami yokukhohlakala nako konke ngoba ngiyakhumbula babushabanga ukhona abanye ngoba ngitshela ukuthi ngangiba kuma relationship amaningi abanye ngangikade ngibathola be straight bengazani nokuthi babe yilesbian ngifike mina ngibafake kulento ngibazwise lento abangayazi bese ngiqeda ngiyabashiya uma sengicontact umuntu angisafune ukuzwa lutho ngaye kwakukumhetha lento leyo kwakumphatha kabi abanye ngakhohlwa namagama abanye kanjani kuningi nje ngikona engikwenzile ngiyacela ukuthi bangixolele kakhulu nabo bonke abantwana engababhedisa ngabawonisa ngiyacela ukuthi bangixolele kakhulu ngoba lapho kwakuyidemoni engangiligibela ngeke ngisho ngivike ngalo ngithi ngoba nakho ngangisetshenziswa ngaso sikhathi engishoyo nje ukuthi ngiyaxolisa mina siqu sami ngiyaxolisa kakhulu ukuthi bangixolele lapho bekhona bese ngiphinda futhi ngixolisa kakhulu kusisi wami khona lento leyo ukuthi uthi ngoba ngisebenza ngadokotela sesazi ezinye izinto ukuthi umuntu mawenza so uzoba nokufocus so mawenza so uzoba nokufocus so ngathi kusisi wami ngithi ngizokuthola ithuba lokuthi ngixolisa manje ngikhona ukulithola ubhizi kakhulu uhleza hamba lo ngimbiza ngithi ngifuna ukukhuluma naye ngangithi ngifuna ukuxolisa nakuyena ukuthi ngicela angixolele ngoba bengazi ukuthi mina uma uthola umntwana unga 17 years ukuya phansi mawusheshe wathola umntwana ngokweterm yelokho yakwa medical uzoba necancer mawukhula basho njalo so usisi wami lo wayehlala ngithi mina wena washesha wathola umntwana uzoba necancer mawukhula so ngangimbulala ngithi
cindezelela lapho uyayizwa lento leyo Yeah. so mina ngangimbulala so ngiyaxolisa kakhulu ngiyacela ukuthi angixolele bengishilo ngathi uma ngabe ngithola ithuba ngifuna ukuxolisa umlomo nomlomo hayi ngifuna Yebo. kodwa ngicela angixolele lapha ekhona ngisazophinda ngixolise futhi kuyena Amen. ngisho ukuthi ngiyaxolisa ukuthi ngangibulala ngoba ngangikhuluma ukufa kuwena ngangakhuluma ukuphila Amen. khani ngi-understanda manje konke lokho ukuthi ngangikade ngimbulala Yebo. Nkosi ingisize nje ngiyaxolisa kakhulu Yo. ngiyethemba ukuthi babashabangu sengibekile okuningi Hayi cha. Nkosi Jesu ngokusiza umoya ongcwele Yebo. ukuthi ngizoxwayisa ngiyacela nje bonke abantu abaningi abaphila kulo konke la ngidlule khona engibatshele ngibe ngikhuluma ngakuthi abakiyeke Amen. isikhathi esinaso sincane Yo, siyahamba siyekhaya ezulwini sonke silindelwe ezulwini asilisebenze kanzima ngoba khona abantu kufanele basindiswe ngawe wena uloku busy udlisono Yebo. ulokuthi nje hawu ukwenza nje yonke into yenzayo uthi ukwenza nje ayikho ukwenza nje ngoba siyozilanda nangamazwi sawakhuluma siphila la emhlabeni Yebo. umntana kaNkuluNkulu akawenza ama jokes ngoba ayalimaza uzojoke ngento kanti fika umunye umuntu yamhetha Yebo. so asijoke la Kunjalo. sizokuphila nje umngcwele senze intando kaNkuluNkulu kuphela Kunjalo. okunye nokunye asikwenzi Amen. Jesu Kristu inkosi Yo siyabonga kakhulu. Mhlambe nje ukubuza okugcina 2 questions. Wawuzwa lo moya mawususuka kuwena ngoba uthi wawuzwa mawufika. umoya Lo wama lesbian lo obukwenza. eh Wazwa mhlambe mawususuka yaba khona sign ethile. kwaba khona ngoba phela ngithi uyakhumula ngasikhathi ngangisaka ku relationship uma ngabe inkosi uJesu ifika kumina Yeah. kwafanele manje ngiyotshela lo ukuthi sengiyasindiswa manje Okay. ngathi mangimtshela ukuthi sengiyasindiswa akumhlalanga kahle Mm. kodwa ngazizwa ukuthi sekuyasuka vele angisafuni lutho Oh. ngawuzwa ukuthi usuyasuka lo moya Okay. le demon angithi manje kwangena umoya ongcwele wa take over kulomzimba uchela konke Yebo. okungasafune kuyazizwa ukuthi hayi lo lokhu nedinto engiyibuza yona enginakho nje enhlizweni yami ukuthi ingabe kube kuthiwa bekungaba ku relationship nomuntu wesilisa bengingakhona yangazi ngoba usathana wacima konke lokho nje umuntu wesilisa ayi angazi ukuthi kube bekuthiwa manje sengisizwe ukuthi ngivele ngasindiswa akungeke ngisashada ngeke ngenze lutho kodwa nje ngikwazi ukuthi ngiyosebenzela inkosi angifune lutho okunye okuzongiphazamisa Amen. Ikezwakala. Kahlahle kwesithiwa akusiyona iquestion. Ukukhumbuza uthema uhamba ngenyawo wo mangihamba Yeah. ngenyawo mangisahamba endleleni ngiya emsebenzini ngisuke ngimoshipha kwesinye isikhathi Yeah. noma most of the time ngisuke ngimoshipha ngikhumbula ngelinlanga ke enye into eyenzakalayo ngihlezi thothi ngiyaphenduka akho umuntu kodwa Okay. ngiyeza ukuthi kunezike engihamba nayo Oh. ngiyaye ngizwe izike engihamba nazo Wow. okay okokuqala ukuzwa ngake ngathuka ngabonga ukuthi hayi kwenzakalani mase khamba isikhathi ngase ngiyezwe ukuthi okay ngihamba nezingilosi zasezulwini Wow. i reason eyenza ukuthi ngisho njalo ke kuhamba ngesikhathi ngelilanga ngahamba khona la ngavuka khona late angisa ifoni ngishiye angivukanga late ngi right Okay. kodwa isikhathi anginaso ngikhohle i-charge emsebenzini Oh. uma ngifika sengidlini ifoni iyacima Eish. isikhathi angisazi ukuthi ubani Mm. gcine ingane isakhona ingitshela isikhathi ahamba esikolweni ngahamba ngaphuma mangiphuma mangiyehla kanje ngidlule esitoro sabo my friend ngibuza isikhathi athi 1:30 fanele ashaya ingabe sengikude kabi Oh. ngendlela Yeah. 1:30 ngila ngiphume kuyi ngisheshise ngithi ngizama ukushesha ngokuthi ngiyahluleka vele ngithi inkosi uJesu late Yeah. futhi angeke ngikwazi ukusheshisa Mm. ngicela nje konke senginikela kuwena Yep. yazi enye into abazalwane fanele bayazi kunomehluko ukuthi uma ucela kubani lithi iBhayibheli sicele kuinkosi uJesu Amen. uma sicela ngegama lakhe ukosenzela konke Amen. ungathi uma ucela ubone kungenzeki ubobheka ukuthi ucele kubani bheka ukuthi ucele kubani Amen. uma ucela kuinkosi uJesu sengikubonile nami lokho ngoba kwesikhathi ngiyaye ngithi uNkulunkulu ngicela ukuthi angingenzeki kanti mangithe inkosi uJesu Yes. bese kuyenzeka Okay. so ngavela ngathi inkosi uJesu ngahamba babushabangu mangihamba endleleni ngayihambela nje ngehlisa umoya ngahamba kufanele ngihambe 40 minutes Okay. you understand ngingena u8 ngiseku half past ngilapha Yo, so half past 8.
7:30 Okay. ngihambe endleleni ngihlangane nabantu akuthuleki phela mawunenkosi uJesu uyashisa Yebo, engathi yashisa la ngaphakathi sengikhuluma nomunye hey sengiyaxoxa gcina ngimile ngikhumbula ukuthi hey kodwa sengikhumbula mase ngiqedile ukumnika le information engifuna ukumnikeza yona Okay. isikhathi konje ngilate hayi ngihambe mangithi ngiyafika sengizofika ngasemsebenzini khona ibhutshe ngalapho khona ubhuti omile lapho ngithi kuye isikhathi sini athi kimi kuyoshaya u8 ngithi lo bhuti uyagula ngicabanga ngimazi ngihubisa ifoni yakhe ngithatha ifoni Awu, khumbula kahle 7:52 can you believe kanjani kube u7:52 ngengama lapha endleleni yabona lento leyo fanele ngimina bengitshela ukuthi ngizofika ngo10 past yo yabona ngoba sengimile lapha bekufanele ngifike u20 past yep ngoba ngitshela akithi ngibike kuyena yebo bangenzela izinto zabalula wow ngokuqala lokho kwesithuku ningo angikwenzile kodwa nje okunye kwesithuku ngithi ke mangiyani imvula ngangibona ikhemezela and most of the time mangabe ngiwalka ngithi ngiyawalka mayini imvula ngiyamcela Nkosi uJesu ngimsebenzini yes cela imvula ithule kodwa uyiqhubekisa uma sengifika emsebenzini kwenzeka kanjalo njengoba ngisho wow ngalesa sikhathi bengaka understand ngithi ngisaqeda kusindiswa yebo hayi ke ngiphume ngithi Nkosi uJesu biyani imvula ngicela ukuthi angiza ngicele lutho lapho ngangaka understand ngihambe nje ngingena indlela nje hamba ngiyacula mangihamba endleleni yazi ukuthi ngihambe ngithi mangifike emsebenzini sengizojumpa umgwaqo khona ngithi mina ngisebenza iGP kune dentist indodana ya GP okay usho ukuthi singama colleague nalaba ngithi khona ozongena la osebenza ngapha ngimemeza hawu ubuka sengifikisene nawe angitheni uze ngetekisi athi yena ufikisene nami kanjani nama ngigibela itekisi nithi kanjani ngihambe ngenyawo athi kanjani imvula ini athi pheyina phela lemvula nithi mina beyina athi beyina lemvula hayi bese ngiyabuyisa inqondo yazi ngibonile abantu phambi kwami bebavule iumbrella bebele kude bevule iumbrella kodwa ngithi beyina athi ayisuka ayeze asisondele kimi angithinte awomile vele kanti wenzakaleni wow bese sengithi kanti wena uNkulunkulu njani hey ngizokufanisa nobani nifanane ngikulinganise nobani nilingane ngayongena emsebenzini ngayokhuleka ngathi hayi yebo khonza omunye uNkulunkulu la yazi wasala mangelo athi nama ngathi ngihambe ngenyawo ngakhani ngibuyisa umqondo ukuthi kodwa ngibonile abantu lapha ya yebo bevula ama umbrella ngamkhumbula ngelanga brother enigma ethi uNkulunkulu uma ngabe abantwana bakhe uma lishisa kakhulu yaba protect uma ngabe lina uyakuprotect ngase ngiyabona ngakhumbula futhi sengibuyile sengijabulele ukuthi hawu okwenzeka kumamzanele nakimi kwenzakalile wow okwenzeka kumamzanele kumede wayekade mayini imvula nganethi ahambe ngathi Nkosi ngiyakuthanda wena Nkosi ngathi mangisuka kuwena ngathi ngiyaphila yeah akekho la ngingaya kuye babushabanga akekho ukutshela ukuthi noma ngathiwa bathi ngiyonqunywa inyawo ngenziweni isithembiso engisenzayo lesa ngiqambi futhi amangaphambi kwaNkulunkulu ukuthi ngifuna ukufa ngifele inkolo anginendaba ngoba sekukuningi angithwale kona kuningi angenzele kona okuyimanga ngisala ngikemile ngesikhathi ngibambile ngithi isimanga impela isimanga phela lesi yeah ku unbelievable omunye umuntu athi mayemamela athi ayikho lento ngempela kuba kanjalo nje ukukholwa yazi yonke into yenziwa ngokukhola kwakho ukukholwa uyazi ukuthi ukhona umkhuleko ebengikade ngiwunika ingane kasisi wami iceda kuteta so binenkinga ungitshela ngeSunday wateta ngayo Sunday ebusuku ngakusasa ngabo 1 ebusuku ngabo 4 ngakusasa uthi kimi yazi bathe fanele ngiyosikwa nginenkinga so ngathi hayi ngathi athi ngigugulishe lenkinga hayi mangithi ngiyibheka ngathi ayi inzima ngempela lenkinga ngitshela ngayo ngathi kodwa thina siphela sikhonza uNkulunkulu ongazibenza akakholwa umntwana kholwa mina ngathi na umkhuleko cela ulalele uze ulale ngangakazi ukuthi uzoteta ngathi ngeke kwenzeke lutho yebo yazi utetile angasikwami wow angenzekanga lutho ngathi ngeke wathi ngiyudlalela umkhuleko ngishinga nami sikhona nemncane lo mntwana wathi ngiyudlalile ngisho umntwana sekakhona ngajabulela ukuthi udlalile umnikele ealtarini la kaNkulunkulu akamnikelanga ebumnyameni lokuthi sinikele ingane bathi hamba uyishunqisele emsamo yebo endaweni ezirong uyinikela yebo kunzima hayi cha babuhle ubufakazi bakho hayi babuhle nje yazi nje basikhuthaza yeah
noma wacishe nje ithathu uyacishe yahamba nawo cishe yahamba Ezinye nami kodwa izinto- manje uNkulunkulu ngiyaxolisa ukuphazamisa uma ngabe engakaqedi ungakayifezi into ayifunele yona awuyindawo yebo ungangena phansi yebo. kwetrack uyophuma uphila Kunjalo. uma ngabe kungakafezeki okuzele Yebo. awuyindawo Hayi engakusho nje mina ngithi yazi izindaba ezimnandi kanjani zokuhamba noJesu bese wena tholakala ungakabi naye eish siyancenga nje futhi awuncengwa yithi kumuntu obukelile mhlawumbe ububuke ititle wathi ngiyabuthanda lo faza ake ngibulalele wabukela kwaze kwafika la kodwa kanti awukakabi nawe uJesu Kristu noma ukakholwa kuye ngizothi mina uyancenga uncengwa yithi ukhona wasifela efe ngoba esithandile thina sibabi yena engenasono ngosuku lwesithathu wavuka uvukela bani thina ezosinqobela ukufa so nawe nje thatha uJesu abe inkosi nomsindisi uzothola ukuphila okuyingona phakade kuqala la emhlabeni uyamuzwa nje njengoba exoxa nje usisi lapha ehamba nabo kahle nje ukuthi lokuphila ukuthola la emhlabeni ngokukholwa kwakho kuye kuyoshona ngale nangale kwethu nakube ukuphila okuyingona phakade siyabonga nje kakhulu amazwi okugcina nama contact yebo uma ngabe ungakamthatha uJesu njengenkosi nomsindisi wakho yebo mthatha amen isikhathi asisinaso ungabona nje wena engathi isikhathi sikhona uthi kwakunini beshumayela bethi uJesu uyabuya ulanda ibandla lakhe saze kwashona bomkhulu kwenzakalani yazi ukuthi kulindwe wena yebo akakwazi uJesu ukubuya ngoba wena awukatshintshi amen tshintsha lapho ukhona tshintsha umthatha uJesu njengenkosi nomsindisi wakho uzokwazi ukuthi inkosi uJesu uyivulele ukuthi ibuye Amen. ngoba manje siyafuna nathi uke ekhaya ezulwini sesibanjezelwe wena mkhethe uma ngabe usenkonzweni kudala uneminyaka wasindiswa uthi usho wena ukuthi mina ngineminyaka ngasindiswa bayaye basho ke thina esifikayo enkonzweni ekholweni bathi thina sineminyaka kabi sasindiswa sineminyaka sizukuzwa ngalabantu laba akangenwa ngeCV phelezulwini Yebo. kuthi una 10 years experience or in abokuqala bayoba bokugcina Hey. abokugcina babe ngabokuqala wena nje khetha inkosi uJesu Yebo. ngenzeka ukuthi una 30 years lapho usindisiwe kanti awuzange uyenze i-sinner's prayer Yes. awuzange uyenze iRoma 10:9 yo manje zibheke uyihlolisise Yebo. ukuthi wenze konke okuright na ngiyambonga Nkosi uJesu ngami ngokuthi angilande la ngangikhona angibuyise esandleni sakhe angifihle emaphikweni akhe Yebo. kuJesu Kristu inkosi amen bangakuthola kuphi nje ama contact inamba yami bathandekayo it's 063 099 yebo 8260 amen siyabonga sibonga nje ububold bakho sibindi ungasabi lutho uyidele ya nje angithi uthe naye uyozuza uma ngalokho. ngabe sinamahloni ngaye na yebo usho njalo uzoba namahloni ngathi Yebo. nami ke uma ngabe nginhlekisa kuwena mhlawumbe uthi lo uzokhuluma ngento ehlekisayo or uzohlekisa ngaye ngenzani anginendaba yebo as long lokho kuyongivulela isango lezulwini uhambe Yilokho yakhe nje. indlela wena hambe yami indlela ngilungise Yebo, yami ulungise ngoba yakho. angeke uzungene noma wakho angeke ungene nobhuti wakho Yes. nobaba wakho uyohamba wedwa nomuntu uyehambe yakhe indlela injalo sasizuyile bazalwane nomunye uhambe yakhe indlela bathi siyabonga kakhulu inkosi nonke emakhasi nithanda nje ngendlela esimangaliso nakuwena sibonga kakhulu sisintomfuthi ngidi Nkosi igcine kubusise ikwambule ilokhu iqhubeka nje kwambulela ikukhulise uyisebenzele nje kakhulu nasemakhaya ayinqinise nje inkosi bazalwane kule journey esihambayo as long as sisaphila asihlale nenkosini sithi nje uJesu Kristu uyinkosi ngomusa wenkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo amen